Asamalong akimi education policy kapachun ponji lasi pini labang so video long Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen la so putha kaning je pon alam aputhak se labang so a video long nang lichama phan pachini pon po video kicheng pen kijur anang litum lang pon ikta la pen labang so channel subscribe pon pelang pulote subscribe pon tha like share la pen comment apidun tha Akimi education policy aputhak sai kedeng je phan ke claim nang ji asai phan kachisik nang ji asai angdeng pangcheng lo Assam along high school higher secondary school avipo laso alar ningkan suri hinira inkoira hinia ningkan pen senior secondary school si dopo Akimi education policy ateng arts science commerce stream avilo laso alar ki ongnai subject si dopo education policing ateng art science commerce stream ke avilo subject nerkep doji ajar ap subject ta en long po kecheng hot class 10 pen class 12 angdeng pangcheng pon po state government atum kache paraya tengke science mathematics ke English section along si dopo Lason si non kevangji academic aningkan pen class 10 an ke geography history subject and nang po mo kevangji chikloi john pen si laswateng claim pon po sitame lahai ke claim ji aphan education department ang no pinang an kisung doji sitame sai kapang chengji aphan si mangpon lo angdeng pen sai claim pon bom pusitame ningkan pho an ke apor Akimi education policy kapachun ji aphan apor nangkok po education department kacheparai pon atengke thang lapen theria chiklo gunutsav pangcheng po pini labang so video ke la anwet lo puthot nani tuma phan ka prek video pen chetong thu po nani tuma phan puthot kachuning ri kangtung abangke labang so channel subscribe pon pelang pulote nani tum subscribe pon tha like share la pen comment apidun tha kardom